mukozi w'Imana, Imana ibiranduye igitare. Igitare cyari kiri ku buzima cyaba kiri mu rugo rwa marayika w'umwami Imana irategeka arakibiranduye. Imana pepaya sinima, Imana ibiranduye igitare mu izina rya Yesu. Ariko Imana ibiranduye igitare cyari kiri ku buzima bwawe. Waba uri Burayi, waba uri mu Rwanda, waba uri Amerika, waba uri muri Aziya, Imana irakibiranduye. Waba uri mu buranga, Imana ibiranduye igitare mu izina rya Yesu. Ubonye umuranga ubuzima, Imana ibiranduye igitare iguhaye ubuzima. Wari warabuze akazi, wari warateshejwe agaciro, ariko Imana ibiranduye igitare iguhesheje agaciro. Yesu ashimwe cyane bakundwa bene data kuri Nibifatika TV. Yesu nabahe umugisha kandi abanezeze. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tubanje kubasuhuza abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu turere dutandukanye tugize iki gihugu cy'u Rwanda, abari hirya no hino ndetse n'abari muri Afrika, abari kuri Aziya ndetse abari mu Burayi, abari muri Amerika. Turabasuhuje, nimugire amahoro. Turabakunda, tubifuriza umugisha buri munsi. Ikituzanye tuje kuganira ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhanuzi tuzanye aka kanya. Ni ijambo tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ibice ni 28 umurongo waho n'uwa 2. Hari ijambo rivuze ngo iki, reka turisome turiganireho mu izina rya Yesu. Haravuze ngo habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare acicaraho. Tugiye kuganira ku ijambo bita kubirindura igitare kikicarwaho. Marayika w'umwami Imana abirindura igitare arangije acicaraho. Bene data mwebwe mudukurikirana kuri Nibifatika TV, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana irashoboye, Imana irihagije, kandi ibyayo koko birashoboka, birafatika. Ibyayo si pirate. Haleluya. Ibyayo si pirate, ibyayo birakomeye. Hano ijambo ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo habaho igishitsi cyinshi. Mbundi igishitsi kiza ryari? Ese kiza habaye iki? Imana itugirire neza. Igishitsi kiza. Karibu sana, karibu sana. Turi ku ijambo riri hano, turi kuganirira n'abakunzi Bibifatika TV. Kristo ngo abirandura igitare. Habaho igishitsi. Habayeho ngo igishitsi cyinshi. Mukozi w'Imana, wowe niba uzi ibijyanye n'ibishitsi, tujya twumva ibishitsi ku isi cyangwa se mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko iki gishitsi tuvuga ntabwo ari igishitsi gitewe n'ibirunga byarutse, ntabwo ari igishitsi gitewe n'imitingito y'isi. Ni igishitsi cyazanywe na marayika w'Imana amanutse avuye mu ijuru ngo abirandura igitare acicaraho, arangije acicaraho. Hari habaye iki? Nukuvuga ngo uyu munsi ni igihe Kristo yari mwumva, ari mu gitondo, yari mumva, ngo noneho yari isaha yo kugira ngo Yesu Kristo asohoke hehe mu gituro. Reka tuba mbere yuko dusobanura. No, ndagira ngo ngwe content tugiye kugenderaho. Ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu ubuzima bwabo isi yamaze nkaho ibushira mu gituro, irabutabishiraho igitare, irapfundikira. Bagera no wavati wowe aho tugushize ntuzanahava. Mbese isi meze nkaho yashizeho beto itazavaho ku buzima bw'umuntu, ku buzima bw'abo bantu. Ariko tugira ngo tubatangarize iki? Reka tuba mbere yuko tubatangariza, yego, tubaye tubwira uyu muntu isi yamaze nk'iyatabye, yicariye ubwo yisanze amaze kugira imyaka 45 atarabona umugabo. Yego, urumva nyine uyu muntu amaze 45 yaramwicariye kugeza ku rwego uyu munsi wa none kurambagizwa, yararambagijwe, yaratereswe, mbese ibintu byose byarakozwe. Ariko uyu munsi wa none ageze ku rwego nta n'ugishaka kumubaza izina yitwa nde n'uwahe. Biranashoboka ko nawe uri kudukurikirana, yego, hari igitare kigupfukiranyije kikugeretse hejuru, yego, cy'ubugumba maranye igihe. Yego, birashaka ko uri kudukurikirana kuri Bifatika TV. Yego, ufite igitare
cy'ubukene bw'igihe kirekire ugerageza no gushakisha nk'abandi byaranze. Noneho tureka dutangarize uyu muntu ubukene bwaje bukicarira, ndetse ubugumba bwaje bukicarira, ndetse ikibengero cyaje kikicarira. Badukurikirana ku IBIFATIKA TV, tubabwire ngo marayika w'Imwami Imana agize gute? Vuga ngo aramanutse. Wabirandura. Amanu wavuye hehe mw'ijuru? Wabirandura igitare. Amanutse aje kubirandura igitare. Umva. Yarabanje arakibirandura arangije ngo akicaraho. Niko Bibiliya yatubwiye. Yego. Kubera iki yakibiranduye yarangiza akanakicarira? Ukinjira ndakubajije ngo marayika ibishitsi bibaho, ariko iki gihe marayika yarazanywe n'iki? Yarazanywe n'agasuzuguro kabari begetse igitare ku gituro cy'imva ya Yesu. Yego. Arakarira igitare ngo aturuka mu ijuru, akituruka mu ijuru amanutse. Igishitsi gihita kigira gute? Kugira ngo abantu batumve ni umutingito. Habaho icyo bita umutingito udasanzwe. Nituvuga ku cyo bita umutingito, ndagira nkubwire ngo ntago byabaye kuri iki gihe gusa. Oya. Nusoma no Ibyakozwe n'Intumwa ibice byaho 16 umurongo wa 26, ubwo bari bafashe uwo bita Pawulo na Sila, cyangwa se uwo bita Silas. Haleluya, haleluya. Ngo bari babakubise, ngo barabakubita cyane, ngo babasiga habura gatoya ngo bapfe. Bantu b'Imana mudukurikiranye ku IBIFATIKA TV. IBIFATIKA TV. Nagira ngo mbabwire yemwe birafatika, kuko ntabwo ari ibintu bihoboka, birafatika. Birafatika. Nagira ngo tubatangarize ngo Imana izanye IBIFATIKA, izanye igishitsi kigukuraho ibyakwicariye, nubwo wakubiswe ugasigwa umeze nkaho haburaho gatoya, uri ku mwuka wa nyuma. Ariko Imana yohereje marayika. Marayika w'Umwami Imana aramanutse aje avuye mu ijuru. Ngo nkuko waruncokoje uvuga ku bya Petero. Yego. Ngo marayika yahise amanuka atitaye ko bamugose iburyo n'ibumoso. Yego. Bashyizeho abasirikare 16 bo kumurinda. Yego. Ngo amukoma mu mbavu. Yego. Ngo agira ngo arimo arabirota he? Mu nzozi. Petero ngo agira ngo tutangarize mwene data ko Imana igiye kumutabara. Yego. Bitewe naho yarari. Akayagira ngo ari kubirota mu nzozi. Yego. Ariko igiye kumutabara ku buryo amenya ko atari inzozi, ari bwihinge, ari bwikosanzara, akumva ko ari muzima, akumva ko ubutabazi buje. Niyo mpamvu Sara yeza abwira umugaragu wa Abraham aravuga ati yewe ibintu rega byahindutse n'umwana atangiye kugira agasesemi. Nubwo nari mfite imyaka 90, ariko muri 90 Imana impaye gutwita. Imana ishimwe. Reka nkubwire intego yirisha. Imana iyo niyita ku buremere bw'igitarisi yagushizeho. No. Oya. Imana niyita ku buremere bw'amagambo bakuvuze. No. Imana niyita ku buremere bw'uko wambukanyagwa. Oya. Imana niyitaye ku buremere bw'ubupfubyi ufite, mbese bagushizeho. Imana imanuye igishitsi cyiza kikagukuraho ibyo ngibyo isi yagize gute? Yagushizeho. Niryo jambo ndiho. Noneho yego, hashimwe Yesu. Ujye umenya aho tuvugirwa n'ibyo dukorerwa mu bwihisho. Yego. Wakohereza marayika wo kubirandura igitare. Reka dutangarize uyu mwene data dukurikiye ku IBIFATIKA TV. Yego. Ko Imana yohereje marayika wo kubirandura ubukode bwari bwaramuzonze. Yego. Nawe akatura. Ko Imana yohereje marayika. Haleluya. Kubirandura inzara yaranze gusohoka mu rugo rwe. Imana ibiranduye igitare. Yohereje marayika wo kubirandura ubugumba yaramaranye igihe nawe akabyara. Ko Imana yohereje marayika wo kubirandura uburwayi bwari bwaraburiwe imiti nawe akakira gukira. Ko Imana yohereje marayika wo kubirandura icyo gitare cyari cyaramwicare cyaramutsikamiye cyo gutinda kubona urushako nawe akakira gushaka mu izina rya Yesu. Mwene data unkurikiranye ku IBIFATIKA,
nagira ngo ngutangarize iri jambo nk'ubuhanuzi kandi uryacire nk'ubuhanuzi. Ntabwo nitaye ku makuba uhuye nayo, ntabwo nitaye ku ngorane n'amageragezwa n'ingorane uhuye nabyo. Icyo nitayeho ni kimwe gusa, umva ijambo ry'ubuhanuzi. Bibiliya yavuze ngo habaho igishitsi gikomeye. Marayika w'Umwami Imana avuye mu ijuru, ngo amaze kuza avuye mu ijuru, ijambo riratubwiye ngo nukabirandura igitare. Imana iburandure cya gitare cy'agahinda umaranye igihe. Imana ibarandure cya gitare cy'imibabaro umaranye igihe. Imana ibarandure cya gitare cy'ubwambuza abantu bakwambuye, Imana ikwishurize. Imana ibirandure cya gitare cy'amagambo bagusebeje, Imana iziguseberejwe. Imana ibirandure igitare cy'uko wicajwe ku irembo udakurwaho, maze ikuzanire gutambagizwa. Imana izibirandura icyo gitare. Biravuga ngo nuko marayika arakibirandura, arangije akicaraho. Mu b'iki gihe nsigaye numva mu mvugo z'iki gihe akiriraho ifoto. Marayika yakiririyeho ifoto, ngo yacicayeho arakicara, bati igihe bacegekeye ku mucunguzi, ngo ahita akibirandura akicaraho. Impamvu marayika yakicayeho, yaravuze ngo igihe wari umaze uri ku mwami wanjye, yego, nanjye reka muhorere nkwicareho. Imana igiye guhorera umuntu wese ufite ibintu byamwicariye, byaba ari ibyavuye ku mbaraga cyangwa se bagukingiraniyeho. Imana yohereje marayika avuye mu ijuru, abiranduye iyo mibabaro yawe, abiranduye izo ngorane zawe, abiranduye ako kaga kawe. Mukozi w'Imana, Imana ibiranduye igitare. Igitare cyari kiri ku buzima bwawe, birashoboka niyo cyaba kiri mu rugo rwawe, marayika w'Umwami Imana arakibiranduye. Imana pepaya sinima, Imana ibiranduye igitare mu izina rya Yesu. Imana ibiranduye igitare cyari kiri ku buzima bwawe, waba uri Burayi, waba uri mu Rwanda, waba uri Amerika, waba uri muri Aziya. Imana irakibiranduye. waba uri mu Buranga, Imana ibiranduye icyo gitare mu izina rya Yesu. Ubonye umuranga, wari warabuze ubuzima, Imana ibiranduye igitare iguhaye ubuzima. Wari warabuze akazi, Imana ibiranduye igitare iguhaye akazi. Wari warateshejwe agaciro, ariko Imana ibiranduye igitare iguhesheje agaciro. Tugiye gusenga, tugiye gusoza dusenga, dushima tuvuga ngo urakoze Mana. Uwiteka yari umukobwa udukurikiranye, hari igitare cy'ubugumba cyo kudashingirwa cyari cyaramugiyeho, ariko Imana ikimukuyeho. Yaradukurikiranye, ari umugore abyaye inshuro zigera muri 4 akuramo inda, ariko icyo gitare cyo gukuramo inda Imana igikuyeho. Yaradukurikiranye afitiwe imyenda, baramwambuye, baramutetereje, ndetse banki irenda kumutereza. Uyu munsi wa none marayika biranduye igitare cy'ubushomeri ndetse no kwamburwa, Imana igikuyeho, ikicayeho. Imana ibiranduye icyo gitare. Tugiye gusenga dushima Imana. Wari umugabo, wenda wabonaga urugo rwawe rurimo rutemba, wabuze n'icyo ukora, ariko uhereye nonaha icyo gitare cyo gusenya ku rugo Imana igikuyeho. Imana irakubaciye. Bantu b'Imana mudukurikirana kubiri birafatika, koko birafatika. Imana ibiranduye igitare, kuko ibyawe bije bifatika mu izina rya Yesu. Ndakwakiriye senga. Uri Imana, ufite ubutware n'ubushobozi, imbaraga gukomera n'icyubahiro. Pesha wazarifo, uje kubirandura igitare ngo ukicareho. Igitare cy'amagambo cyari kuri uyu muntu, ushimwe kukicayeho. Haleluya. Igitare cy'ubugumba cyari kuri uyu muntu, ushimwe kukicayeho. Igitare cy'inzara cyari kuri uyu muntu, ushimwe kukicayeho, kibiranduka kicaraho. Igitare cy'umuntu wari ufite ubukene bwanze kurangira, ushimwe kukibiranduka bukicayeho. Umuntu wari ufite igitare cyo kudashaka cyari cyaramwicariye, ushimwe kukibiranduka bukicayeho. Umuntu wari ufite igitare cyo gukode, ushimwe kukicaye ukaba umuhaye gutura. Umuntu wari ufite igitare cyo kigisebo n'ikibengero n'igisuzuguriro, ushimwe kukibiranduye ukaba ukicayeho, ukaba nawe umuhaye kubaka no gukomera mu rugo. Ukaba umuntu wari urugo rwe rwarashwanyagujwe na shitani, ushimwe kubiranduye igitare, ukaba wirukanye intonganya mu rugo rwe, ukaba umuhaye kugira urugo rwiza, urugo rw'umunezero, urugo rw'ibitwenge, urugo rwo guseka. Turagushimiye ko wubatse ingo z'Abanyarwanda, turagushimiye ko wubatse ingo z'abatwumva, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
Imana Shalom, ibahe shalom, umugisha. Imana ibahe umugisha. Shalom. Twari kubifatika nakagaruka.